Kakak kandai trek una opera Arhajar Arpulai UMDC Kenongkram Constituency ubak lambor malnyang. Ula penmena ban ai kajing kershan bapurai kakenhuan Kakasi Hills Democratic Front KHDF belam nuba peniat sing siem komu Chief Executive Member. La ban kedau hang ne bah kakat pratrik una opera Arhajar Arpulai uba bindo lanong ula shemegarai ban ai kajing kershan bapura ya kakenhuan belam uba peniat sing siem haga KHADC. Bat aga singi ka babot pat uba lambor malngyang ula ai ka jingkershan ya kanega kenhon haka council. Habakran ni kilat patai kubor uba lambor malngyang uli atu ba kanega rai ban kershan kalong namar gejing terai bha kanega kenhon hapo gejing alam uba peniat sing siem kabala kring ya u ban ai gejing kershan bapura ya kanega kenhon. Uba lambor malngyang ula pensyai bagane kejing kershan kam semdai bondet ban penia so syakano kono keseng san perthai ndai kalong tang banyo akalat ban kejing syakri ke bapura sya upat ba Henry la shim ya ka rai rang ba ban ai kejing kershan shwa ya ka executive committee ka ba layalam dakalyang ka jungi ki arteliki party te iba lambor malngyang ru kumapitip ide we neki rangba XMLA akan ibadan haka parti UDP but iba lambor ngim yakran ni kata ka parti Henry ipediang i namar halor ka nongrim ba iwan ai ka support kalong halor ki jingtre kam jong executive committee dan kendat penai menta bangira hibun kimat kiba dan kam se yaka jaman re hujongi halor kita ki nongrim ngasoba kini ki arngut ki rangba kiwan ban ai ka jingkershan ya kani ka kenhun kebayalam ya isi hakani ka district council jungi yangi na chit bagi patba ya ba kipa yangi ha po kani ka yeng ka kerpang ka yeng ka dondor hadu takata nakbenta bangin peni digi kam gi babaha bantray nakbenta kimlang kasalang ti kendit haka jingyu i jonga hakini ki kendit benai kiba PCM la shimti gani ka kam ti ka bu utak jingkali yanga shimet ba hatu kendang la mo kan achieve ama ka por kalong ka state hatu tata ti enray ka pasnat kalong ba hadin jong ka jing pej benia ka jonga ngai sisya ya ka jingpen telun stat hakikam kibidai pat ka council namta kamtam ya ka chaiben rio tingi sibun ki bills ki baton kamha tingo snat ba ngai ken se ga clan bill kani gudi gawi gamat ka ba don kamha namta bangyo no bat pat skam ya ka ti kajing ya trailang jungi kajing I support kajungi nagbanta kani ka EC hibro kawai ba di penyadi o penyasing singem i siam ng bram ka de ka thong ka bang i ki kam ki bay tray but nalo ka tang imiken i ki bay banta lai ka shulong bay bangin ai ka ti ka jungi pat ka shan kada don kam banya ajimot binya ajimot shu man na pan bahai shu namta ki kam ki bay ka council kita hi ki banta ki ba yon ban ai ka jikasha may kan ya kata ka banta kam don kata ka jingong ba kadon ka jing pasya namar nadu ka patingkong hi malakren ng pasya ya president rongba jungi atat ban share ya kaniro bangyong bangi train ng matang idon kam ban kanya terpeng jong siyam ti kam dai bangyon hangni ban sesong klikti bangyon hangni na banta ban kepek binatan rang lang ti habang iba siyam batray ikano ka pentingan yangi pentemen yangi bangnya wan lang sakmat banya kasyan lang namta penbahay kam jong ka council hibra koy kani ka jingwan jong manta kamot ngamkwa banding sa kapati na kani ka jingwan kalong simet hi ka jing so ko jong namar ladam don shu kalyang yatay bat kalyang banya pani kalyang pasya kamot kamlong kani ka demokrasi te habdan kalyang pasya kadon kalyang yatay nang bangya panigin ki kam babha ki bangnya pantalon kata hi de gawi ka punta
Presiden ke United Democratic Party UDP uba Ahmed Balungdo hakaka kendai trik uno pra arhajar arpulai. Ulong bageseng kala IT ha unong elam ki MDC ban bishar halor ki MDC ke UDP ki belalet ban ai ke jengkershan ya kaliang sensar ha KHADC klem da pentip syakaseng. La ban kedau hang ni baki arngut ki MDC ke UDP ki bakentop yo ba Bindo M Lanong UMDC Besyutong bad UMDC ke Nongkrem constituency uba Lambor Malngyang larai manek kershan no ya ke executive committee jong ka KHADC belam do ba peniat sing siem kata ka Khasi Hills Democratic Front KHDF. Halor ke jengkeno uba Bindo M Lanong presiden ke UDP uba Ahmed Balungdo. Ulong bom kwa banekran AA hak baydai bat kene ke jingken no henrei kum kaseng hi ke buram uba Bindo M Lanong kumunong elam balarang ba kaseng. Ula kentat ru bagaseng UDP kele eno marwei uba Bindo M Lanong badong mana ke por ke judan ke jingekran halor ki babon ki mat jong kaseng. Nagaliang uba titas Starwell Khan unong elam kaliang persya KHADC ulong bagane ke jingdei a jingkershan jong ki arngut ki MDC ke UDP ya ke kenhon belam du ba peniat sing siem kamdai ke bapla. Namar nadu belasya apen kelem ka isi jong uru marmar kilalet benkershan ya ka isi uba peniat sing siem. Nei sebab menitu itu ba ngam so pelai ke jinglik besar tapi namar ba tang hadian arsa kata ba ka khelem ke isi ko ke singalam tu iki kini ki perlok bila de ai ka jingkersan ya ka isi be alam ba ya. Kamu kena dia belajar lepas. Rada lupa. Abini baklan bil kumbarai po ka last session tedon ka special committee but kini ka special committee lu aga jing syala iban how ya ka tang hadian ba depth session dari basusi kelong ba dang form ya kini ka special committee dang aga new tarik December but ni dang syong dang kawi ka meeting ka taru aga kawi tarik tina takadaw numpat la ban rak biang ya klan bil kini ka session. Pati kan masalah ni. Mana kalian kepati yang kuat ban I comment ALM hakabede bakal kes tu ba Bindo. Ado menta ni pawbe ya ke jingburam jungi yu kuwe ni ki romba. Ki baladon apa penting sistem bah. Na frai in katsani hakabede bakal ni jingburam ni kalian jungi kepati ya ikun kuwe ni ki romba hakabai ilong menta nominated MDC hantai lemba kepati. Saya hakabede bakani kidang ki ba bon bha ki bangi semua bangi deban perkat sani bha kindiat yu kumbangi laong bana kalian jungi ku kopati gidang ke jimburom hi haduk menta bat ngim ko man akidun ku jikin ta negatif jadi bat bangim don ku ko kata tanolo kani am dan komen isu